ای حبیب خدا، شما گفتین بهترین زن همان زن به حساب می رود که وقتی اگر شوهر در جمال او نگاه کند، از تبسم زن، از معامله زیبای زن، از چشمهای پر از مهری به شوهر داشتگی، وقتی شوهر که خوشحال می شود، این زن بهترین زن است. پس حبیب خدا، یکی مبادا یگان روز این شوهر به من نظر کند و از این چهره من خوشحال نشود، از این چهره من ناراحت شود، پس من بدترین زن هستم و من در پیشگاه پروردگارم قدر و شرف خود گم میکنم. تصور کنید برادر عزیز، بگید با یک نظر کردن که حبیب خدا گو وقتی برادر عزیز حدیث پیغمبر گوش کن: من قعد على فراش مغیبت، یک برادر از غایب بودنش، از نبودنش، از غریبی بودنش، از خانش بیرون بودن استفاده بردی. حبیب خدا گفتن خانه را تینج یافتی، خانه را خیرات کردی، یا با طریق تلفن او را تو شیفته خودت کردی، فریفته کردی و رفتی این کار زیست و ناشایانه در حق این خواهر مسلمان انجام دادی. حبیب خدا گفت زود است که خدا جان تا میگیرد و زود است که تو پیش پروردگار میایی و لیکن خداوند حیز الله له ثعبانا یوم القیامه. Как я устал от этих одноклеточных горе-ухтишек, горобашек, египтянок, мувахидок, ханифок и прочих инстарекламщиц. Выставляют видео, где одна идет, а вторая сзади их самая представительная часть тела снимает. Потом она еще разворачивается, закрывает лицо рукой и смотрит игривыми глазами. Чуть не забыл, и нашид, как же без нашида, ведь пропадет вся святость данного процесса. Кстати, субханаллах, это и есть самые те мусульманки на пике, лучшие из лучших. Они в хиджабах, они знают все и вся. Они половинки и целикомки имана. А на самом деле это дешевки, которые не поняли суть хиджаба или никаба. Что его одевают женщины, когда им приходится выходить из дома. Надевают, чтобы не привлекать мужчин. Субханаллах, хиджаб — инструмент рекламы в соцсети.